Kini kejeng Iasoi ke soskular hapren ke Tnad Pule Puthi ke jela bat ke National Stock Exchange. Dan lang Menteri rang bak ke jela Konrad Kongkal Sangma, Menteri ke Tnad Pule Puthi urakam Sangma, Chief Secretary ke jela bat DP Walang, bat ke officer ke Tnad Pule Puthi bat ke National Stock Exchange. Ya kini ke soskular le Iasoi ke benta ban IJ hikai halor ke financial literacy ki samla Pule College ke jela hakakam banking insurance bat kiwe-kiwe. Ukonrad Kongkal Sangma ulong baka financial literacy and skills kilong ik bakongsan bhai kinong seng kam lajong. Bat ka bagi samla ke jela kem dan jingtip bah. Ulong baka jengai jikai ke National Stock Exchange kena rap shibun hakaban la ban shimigirai hagalenti ke bedai. Hakajing penelut bat ka niada ban lait na kajing duonong bat ka nirap ru ban shimigirai da kajing syampang.